米多伦都罗米阿米阿，祈祷每一天。米达翁都大棒啊利巴哈古巴鲁者，因敬拜主而喜乐。萨利嘎嘎马波隆平安。马拉兹在吉达啊米拉亚都苏瓦努卡瓦斯，姐妹弟兄平安。我们一同领受上帝的话。以卢卡24 at 50 atusir suasa taong sa jangra ji yesan saripahak sa jangra a minukay i Yerusalim saan。路加福音24章52节说，他们就敬拜他，怀着喜乐的心回耶路撒冷。Sarikakaao miraor kita tutabang mitaong i jingraan i umilungozay to sa pakalamer no kawas i titaanan ato nanay salufen ningda ko masamamaanay a karurayan a lemak i urip no mita. Nahani pakasuolin kita, paripahaken pariharayan no tabang kita。我们亲近上帝，敬拜他，是寻求上帝的祝福，并且希望主能解决我们所面对的困境，因为我们确信主要使我们有喜乐，有平安。米多伦吉达，我们同心祷告。Tapangao, yo maruray ko falujo ako.Yo masemer kako miraor i tisonan i palihkuan iso ko falujo ako i laluma no sini asa no miso malalipahak kuya rarum ako saka o hinatalaay ko falujo ako taini i kaayaw iso mitaong i tisonan。主啊，当我带着沉重和沮丧的心情来亲近你时，你使我得着温暖。在你的恩典中，我的忧伤变为喜乐。因此，我满心期待来到你的面前来敬拜你。Pakai ni i taramaan ngangan nutabang ji Yes Kristo mitolon. Amen。Nanay mapalamer no kawas kiso，愿上帝祝福你，平安。